Kanya terhadap Integrated Territorial Organization HITOR, apa kejeng lamu Presiden Badan Bok Dekar, kalalit kendo yo Conservator of Forest di Kasarkar Meghalaya. Kani kejengalang kalong ban penderem berujur halor ki kambian ke bayat ke karkana riang do Vienna Private Limited kemudian hapok kejaka jong ke MIDC ha umyam. Kumagalong kani ke kenhuan ka let jurep ya kani ke karkana ka kat pratrik uleber arajar arpun rio. Bat kimat kiba kilalap kilong badan ki machine kiba he agum ki banso bat piling machine kiba trikam klem kejeng bet ke tenat forest. Kejeng ko jeng subah hapok ke karkana ru kalong ke besniu bat kejaka berat jabok ru kamlong ke basngai. Ula kedua badan kumbasau spa adu san spa ngut kinong tre ke basa apok kene kejaka. La keno bagi hak bantre do kat ar kenta ke sisngi ke bapen kenyi ki an label loss. Bat ketulop ke bagi yo ru kami di setia bagi jing tre citom jengki. Kaseng ke la keno bagi ke company kampat dan ki kot kisla ke babiang bantre kam apok ke MIDC. Kalau ke jing pej gi ding saudong ne temba lalap ba kim dan ni ki dak ki bapen cisha bagi ni ki dieng ki dei ki belayo jing bet. Ni ki bawan ne ki jaka thung dieng ki balasha. Kebapan ini bakal bandan kejing kayi dieng beahan. Kahito kalau kentui ke tenat forest bomdai ban pentemai ke license jangan ke company tak ada dok bagan dapen biang ya borok ki kendon. Bat ban syeme ke senjam ke beteng persya ke kejing penken an mariang bat ke an ke bede bigidong tray. Bat ban biang ya ke hok jang ki tray ri ke betray hapok kena ke karkana. Te mentah kasih lagi untuk BFO rengkat ke ranger, rengkat ke OCF. Te kila ai ke status report ke babiak ki ong ba kila akhir hadian bagi bangila dep ujor ta hak te ke jing ujor ki kila ken kila dia we udiang se lani bat tau ding met bat kila seal ya ki machine ka ba ngila ong ya ta ka banso ba hadian bagi seal kitu ki karing do vinir kamla syura ban pentrei ta ka tu ka machine ka ba hadian permission kat kum ka jing lap jungi untuk sini kadai ka ba syabat kedang bun ki mentai kedang le ki inquiry bat na kaliang ki officer kila syumkia but DFO la ai ko commitment ru bo wan ban penbahaya ke jela Meghalaya. Tes ko nakaliang ka hi ka jongi idang up ya ka report sana ka MEECL ban ko pollution ban la de gine ki artali ki office ban la ko forest ru la da kam shimsting. Te ko mut ngin wan song hang ni ban MEECL lan ni hapo pollution ngin wan song pret ndo tekin so stro ba ka bor ba ta kadai ka te bas ko bai ru nya kan tui ke sarkar habede baka kam ding kam khalau kaya kata ka forest act jing sisa hadian baka lami ka tu ka jing ka hukum na supreme court habede baka ding khalau kila khang no hapo ka jela jungi ban ot kita ki ding ban khayi ki ding ba te ngindala pej bine ngi wadi kita ki resolution ngi wadi ki RTI ngilap baka sarkar Meghalaya hau ar hajar pra kila pas ke resolution hendrai hak ar hajar kandai ba katu ko porbat ngiyo ya kata ka RTI ba ar hajar kandai ki klem pha ya kata ka resolution shapo Delhi ban ya keren ya kata ka mat ban exam ya kata ka jingkon ding ni apo ka jela jong ka Meghalaya tengi na kaliang kaseng ndai bangi shoni ke jat pendeu lejong ndai bangi shoni ki nongbala ndai bangi shoni kita ki badan lada ki ya de kalenti hendrai nginyele shitom hi bangin kendang lu di kini ke resolution ke baka jela Meghalaya ke sarkar berim ke sarkar thmai hi hadu mentang kile hendrai ke bapau syai pat kalong kumni kai haba kile kimender kile kita ki bomdei u khasi ki kem wood ki penalize wood hendrai ke ai pat ke ba menta ke bajia pat dale umender pending spending don ski an mi sekita ki breu jong ka an ke ban yadai ki tangi na kaliang ka jong hi nginum slong ngim shong likti ban ngira sung stanar ru bakala de ke jingjop ko bai ka seng bakila sha seal ki to machine tangi maham jor ki ni company ki badan hapo yam barok khat jong ki industries habaki dog snam ki jongi ki wan tan hab diang sto ki de ban pungkoi ya ka pisa ka ba pide ban siu ya ki bat ndai ban knyot ban ya ki ya ka dot bat pidai ruban ailat sa yu try retry muluk